پشتی بریار دستای آبوری و چاندنی یا رهبری باکوور ڕۆژهەڵاتی سوریە ji bo nîşandana nirxê ce û genim û kirina genim bi tenê gelek gilî û gazin ji jotiyaran hat nekirin. Got 225 leyrayên Sûrî ji bo genim û 150 ji bo ce gelekî nizm e. Lewra piştî xwandinê û gengaşaya di navbera hemû herêman de destaya aborî û çandiniyê biryareke nû derxist û nirxê 1 kîlo genim kire 315 leyrayên Sûrî û wê hemû berhemê ce ji jotiyaran bikire. سعر کیلو آگنم 315 دیار کر لگور نرخ دلار جی سر 1800 رای براستی افجی وک آلیکاری که به خلق مره بجودکاری مره و نبس ولو تنیجی جبر سعر جهجی مدیار کر بو 105 براستی مدید جه تی استغلال کرن جی قبلی تجار مدید به حشتی دی کرن به نوتی دی کرن براستی او بهتر التزام به 105 نکرن رابو ما اوجي بريار صند مگو امي 105 و امي گشيب کرن سرانسري باکوور ڕۆژهەڵاتی سوریه تەوی بریارە rêveberiye ji bo bilendkirina nirxê berhema çandiniya sala 2020 lê dîsa cotyar nerazîne. Got dibînin nirxê ce û genim li hamberî kel û pelên din li bazarê ne wek hebin. Her wiha piraniya pîwîstiyên çandiniyê bi buhaya dolar li bazarê destînin û gelek cudahî di navbera kirina pîwîstiyên çandiniyê û firotina berhema wan de heye. وسعر الشعير هذا متدني كثير. بوهای کرینا جا گلکی نزمه. دوی بکیمانی 1 کیلو جا به 205 لیره سوری به. که بوهای 1 کیلو گنم به $9 کی به و یه جا به 205 لیره سوری به تو پرسکری کن جودکارا نامینن. سال پار بوهای گنم باش بو جبر که نرخ دلار ارزان بو. نها نرخ دلار نزدیکی 2000 بویه. به ویست آریکاریا جودکاران بیکرن که کاربن سالا به چاندنی آخوا بکن. تەوی کێمبوونا şewata zeviyên çandiniyê ji tedbîrên hatî standin lê berhema çandiniyê ya îsal ne wek berhema sala par e ji ber kêmbûna ketina baranan. Her wiha nirxê dolar li hamber leyraya Sûrî gelekî bilind bûye. Got sûda cotyar ji dehata çandiniyê werdigirin zêde kêmkiriye. Rêberkolo, Dengê Amerîka, Raqqa.